boas a todos. Somos Hércules Brás Quinteto de Metais. Convidámosvos ao concerto que ofreceremos este domingo ás 12 horas no Teatro Principal de Santiago de Compostela. Esta vez estaremos acompañados pola Banda Municipal de Santiago de Compostela para traervos un concerto moi divertido e moi diverso, que non deixará indiferente a ninguén. Convidámosvos a todos.